dama dul ñibbi si kër dama fa dem bàyyi fa cooloo xamante ne dama mujjee génn bàyyi leen ñibbi ci fekkuma ci Nafisatu xaw ma ci ay xaritam la dem xaw ma fan la dem. man lii yëpp dara bettu ma ci man moom en tout cas dara bettu ma ci yow yaay borom kër gi war ngaa mën a gérer situation bi Nafi boo ñëwee gisoo ko woo nga ko téléphone jotoo ko ñaari xarit la fi am Adams ak Aïssatou mais nga woo ko jotoo ko demoo fenn nga ñëw naan ma ay léegi Woury yow tamit nag sois responsable quand même gérer situation bi kilifa nga borom kër nga ñaari jabar ku ko yor na da ngaa war a mot. mais c'est que yow yaa gën a xam ne ñaari diryanke yu pànk lañ. ñaar ñoo xamante ne ku dàkk wax sa morom nga ne kii la. Woury ñaari diryanke yu pànk ak ñàkk pànk laa ci yemale. de toutes les façons yaa seen kilifa noo. maa leen kilifa yaa takk na fi andi ko ci kër gi. waaw dellu takk Faatu andi ko ci kër gi. waaw léegi ñoom ñoo lay lif wala yaa leen lif. lu may def. Woury li ma lay wax mooy nga sois responsable quoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esirabe. Nala Jantu nala to. Jangi jam. Jantu na kengul. Burori. Alhamdulillah. Yettore. Esirabe. Nafisatu ko bengwan o kadi ko bengwan. Koko Nafisatu watta do ko odo watta do. O wawata wiide hande fisi mi addi odo kanko yalta yo men sertu. Esirabe. Dun do fop ko ono wadi dum do. Sina dum diina men kan hino holli gorko no duwa jombude ha rewbe nayo Ka. Ko ndu woni soditagol be ngumo jombon Tami sudaki mo sa. o way bay tun ko jo'inen do ko yewtindirgol gonga Nafisatu no wata hulude sina fi hondum nene makko mo andi hino sinira on nani Nafisatu jogitoray o nene goto yaay don holi o jombo don holi o jombo o kelaki o addi Nafisatu don holi o jombo o kelaki o addi do so holi do no mimmi holaki wota yawalan nani ene ko nu falana dala don holi dum Min ko danga na farilla mi landaki o yaw kelo yimo addi do Nafisatu wota yawalan nani walla siko pemma jodino do nun a jaboto non yawaki o yaay kono don andi ko wadi ko wela munyade wota hersi be wela munyade fewno a faami min na nyaawore ange modima yo Allah danda nyaawgol hakkunde modon debbo ko doftido yaay o ko mi teddinimo ko fo ko mi doftimo ko fop ono wayla yaltitande jamfa hey kayo Nafisatu ono wayla yaltitande jamfa do debbo ko muññido min non mi wonata ha dewgal hela min Halimatu kono na yawila ko seeh yawila parce que ko fi on du wadi ko seeh yawila kanko dogi o mission fop hey kan wadata ko wadi ha pani En tout cas de. hondu marda feere hande kadi debbo ko muññido kuma heba nawla ka awlu pone dum a wontano jiwo sa fijiri ngal dewgal mi wartoto Nafisatu hey awa feere yaay so tawi oɗo wonay ɗo min mi yaltay ɗo awa sa tawi ɗum o wonay yaltiɗo ɗo min mi yaltay sa yaltiɗo ɗo mi wata wondude e so haalandema hunde wotere sa yalti e ngal dewgal sa yalti e ngal dewgal mi wartoto wata wondude ɗo esiraɓe onon kadi daare no hejjindiron ɓe ga Allah waɗi on gayni wadde ko watton ko wonani onon kadi andite No mi fonnay be ter. hi Mi fonnay be ter. Inshallah. fonnon ɓe rewnon ko diina kan haali kon hakkunde maɓɓe Inshallah Esirabe. on nani mi watta. min ko ɗum ɗon min mi yamiri on Te kadi on nanta ko mettata on si tawi Nafisatu jaɓi yaay o komi teddinimo kon fop komi ɗoftimo kon fop komi teddinimo mi ɗofti kon fop o nata ko kaɗo jamfa o yaltitantanmi mi gayni yewtu mo yori hore do kam. esiraɓe joni yomi hilli Hunduko makko kon on nani rewe no diina kan yinniri inshallah mi waɗa